Hormati kabeh. Siring-siring lamat-lamat kemelanipun madu aku Agung Parmarta. alamatnya saking Bongah Cipaan Kabupaten Maindramayu. Sedaya masa minyak seni, sedaya masa mimirnya, nyuwun agung ngapunten, nyuwun jembar ing Payapura. Bapak Saiful sini tempangi sareng ibu tetikan kantor lali sareng Mas Angkai Gede Duneng Fitri sing miraga emane-mane wong maduluran ora teka padilaran ciriwan cimabak jendiri ketulis mah kegawan janji ada tesi ada tema di gawa mingga aja lali sareng Mas angkane gede dup pengantin minangkane masih ditembangi ciri wanci mabak jadiri ketulis mah kegawan janji ada desi ada tiba di kawabika alon-alon mata liwato hari bagian alon si penting masal kenako sekarukir magambar watu hari welan pisan makaya kaca wedan asma pikir sekarang orang kena madiliari wis lawas makin melarang orang kena mati sabari esok nakir mas sore nakir hari sing ditakir kodong telasan esok mikir mas sore mikir hari sing dipikir orang rumasan eman kodong teliman hari sing dieman sok salah liman gombal merang masa pucuk